Rwanda itajengwa na nani vijana? Rwanda itajengwa na sisi wenyewe. Kigali itajengwa na nani vijana? Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Butare itajengwa na nani vijana? Butare itajengwa na sisi wenyewe. Gisenyi itajengwa na nani vijana? Gisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Wengeri itajengwa na nani vijana? Wengeri itajengwa na sisi wenyewe. Changugu itajengwa na nani vijana? Changugu itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Kibuye itajengwa na nani vijana? Kibuye itajengwa na sisi wenyewe. Muhanga itajengwa na nani vijana? Muhanga itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Uyu munsi twari twazinduwe n'igikorwa cyo kuza kwitabira kurwanya abantu bashakaga gutuka igihugu cyacu, gutuka abayobozi bacu ngo bo mu ishyaka ryitwa Amahoro Iwacu. Ngiwe rero nkaba dumurwanashyaka umumambre wa FPR Inkotanyi, ntago nashobora kwemera na rimwe yuko n'ingufu zose zatanzwe n'abantu bose bahaguye n'igihugu aho kigeze n'amajyambere kigezeho, giye ko nshobora kwemera ngo abantu baze bajye ku muhanda biharira urubuga, baze batuka abayobozi b'igihugu, baze batuka abanyagihugu, batuke Perezida wa Repubulika dushyigikiye kandi tuzi neza aho tugejeje. Twari twaje muri conference yatumiwe na Amahoro Iwacu. Iyo conference yarigamije no kusebya igihugu cyacu, akaba rero nk'abanyarwanda batuye ora wagati no twari twahagurutse kugira ngo aho basebye igihugu cy'u Rwanda ntaho dushobora kubyemera. Niyo mpamvu twari twaje muri iyo conference kugira ngo twumve ibyo washinja u Rwanda, ibyo washinja abayobozi b'u Rwanda, kugira ngo tuvuge natwe ko tubazi, kuko bashobora kuba hari amakuru menshi batazi yuko u Rwanda ruyobowe. Ibyo rero kutamenya nta wabiziza umuntu. Icyari cyatuzanye nuko twari twaje twitabiriye conference yabo kugira ngo twumve ibitekerezo byabo, ibyo bashinja u Rwanda, natwe tubabwire ko u Rwanda turuzi. Muhanga itajengwa na nani vijana? Muhanga itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Na sisi wenyewe, yeah. Jeshi litajengwa na nani vijana? Jeshi litajengwa na sisi wenyewe. Polisi itajengwa na nani? Ashobora kuba interesse par la conférence
Je peux pas entrer? Non. Lui, il était là. Par invitation? Oui. Mais non, qui va vous confirmer sur Facebook? On n'a pas de droit non plus? Non, vous n'avez pas confirmé, parce que là, les gens qui ont confirmé. Donc, si vous pouvez pas dire, c'est que vous n'avez pas confirmé. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu veux vérifier sur la liste? Je ne suis pas. Non, je le sais, c'est pas que je sais. Mais regarde sur la liste si on n'est pas Oui, là. c'est Non, ça. vous n'êtes pas là-dessus, c'est tout. C'est quoi le problème? On vous dit que vous... Non, j'ai pas à donner une explication à qui que ce soit. Vous comprenez? J'ai invité les gens, et ceux que j'invite, je les connais. Tu les connais? Pas le visage. S'il vous plaît. C'est une réunion. Ayez l'amabilité de nous laisser Tu continuer. les connais sur le Non. visage. Écoutez, monsieur, C'est une j'ai pas à conférence. discuter. J'ai pas à discuter. Oui, s'il vous plaît. C'est une Merci d'être passé. Vous avez la liste Vous avez la liste C'est pas des listes et ils nous refusent. C'est pas une réunion familiale. Voilà. cyari cyatuzanye nuko twari twaje twitabiriye konferanse yabo kugira ngo twumve ibitekerezo byabo byo bashinja u Rwanda natwe tubabwira ko u Rwanda turuzi ariko ntibyakunze nabyo byatangaje buri wese igihugu nka Canada abantu bagituyemo bazi icyo bivuze demokrasi ni deba ifunguye aho umuntu atanga ibitekerezo akagishikiriza ku bantu nabo bakaba bakemera cyangwa bakagihakana icyari cyatuzanye rero twebwe nta kindi no kuvuga u Rwanda rwacu ko turukunda ko ruyobowe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ok. urasobanutse kandi urashoboye ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu Muhanga itajengwa na nani vijana? Muhanga itajengwa na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe, na sisi wenyewe. Pas l'équipe qui gagne. Touche pas. Nitwa Alain Patrick Ndengera nkaba ndi umukuru wa diaspora nyarwanda ya Canada ya Montreal hano. Ubu tuvuye muri marche mu rugendo manifestation pacifique que twaje kwamagana abantu bimitse imbere revisionisme, bimitse imbere divisionisme. Twageze aho imyigaragambyo igomba kubera dusangayo abantu babo baje ari abantu 5 gusa. Twebwe abantu bacu bitabiriye kwamagana tugeze ku 100. Ubwo tumaze kwinjira twakoze urugendo tugenda tujya kuri sara aho byabereye. Twagiye dusanga abantu ku muryango batubuza kwinjira. Tubaje impamvu baravuga ngo ntago bashaka ko abantu binjira, ibintu byabo ni privé, ngo ni kuri invitation. Ariko bigaragara ko ari abantu batemera demokrasi, abantu batemera kujya impaka, batemera débat contradictoire, babesha ko bashaka kuzana demokrasi ariko mu by'ukuri bo ntibemera ntibazi débat. Twebwe nago twanze guhangana nabo, twasemo twigarukira, ariko tubyerekanye ko abantu bacu babyitabiriye benshi barenga 100, abantu babo bari bake muri sale harimo abantu 10 gusa. Bone bukaba bigenze neza, twaturangije umunsi wacu neza. Tunashimira cyane abantu bitabiriye iyi myigaragambyo yo kwerekana amahanga ko dushyigikiye umukuru wacu nyakubahwa Perezida Kagame Paul Kagame, dushyigikiye ubumwe bw'abanyarwanda ba Montreal, dushyigikiye kubana neza kandi twanga amacakubiri. Murakoze. bariya mwagiye kwamagana bamaze igihe kinini cyane batangiye gahunda yabo. Hari za videwo zitabarika kuri za YouTube n'ahandi hose bahamagaza ngo baze bakore iyo gahunda, bari bahamagaza abantu benshi. Mwabibonye uko byagenze, nta bantu n'icumi bari bahari. Icyo cyonyine kirahagije kubereka yuko ari mwebwe muri ku ruhande rwiza, kuko imbaraga bashyizemo
amagambo bavuze yose ukuntu angana n'ukuntu bari bahagaze hariya biragaragara yuko icya mbere it's an empty message nta kintu kirimo and there's no cause kubera ko ufite icyo uharaniye kizima abantu baragusanga icyo bagerageza gukora ni ugusebya igihugu cyacu ni ugusebya abayobozi bacu ariko ukuntu babikora n'igituma batagira abantu benshi babagana ni ukubera ko icyo bakoresha ni ikinyoma ariko ukuri nyako bagira bikomeje mu kanya bariho barasakuza ngo barashaka demokarasi mu Rwanda ngo sinzi demokarasi se itari iyo kugira ngo mwicare ku meza wowe uvuge enge uvuge bwite dibetinge ni ibyo ndumva icyo mwakoze uyu munsi ari ikintu cy'akamaro cyane kubera ko ukuntu mwari muhagaze hariya ijambo mwahagiye bigaragaza umuco wo kubaha umuco wo kuganira ntabwo mwigeze muvuga amagambo mabi icyo mwakoze gusa mwagaragaje ibihari yuko u Rwanda ruyobowe neza ibihari yuko imyaka 22 ishize hari intambwe ikomeye cyane twagize ariko icyo mbasaba ni uko iyi gahunda ikomeza ni byiza cyane ko mwahagurutse muhagurukana ishema ryinshi cyane mubagaragariza yuko muzi icyo muhagazeho mubagaragariza yuko mufitiye confidence ku buyobozi bwanyu mubagaragariza yuko mufite urukundo igihugu cyanyu ikintu gusa numva gikenewe ko dukomeza gushyiramo imbaraga nyinshi umunsi kimwe ntituzajye dutegereza ko ariho